Hello kay Linda Lime ng Tarlac. Ito na po yung request mo. Para na rin sa inyong lahat. Dita den nam awan nagbasulat, ta inaramid kumet amin a pagragsakam. Ngem anyat insubad mo, sinaktam laeng tuy puso, di mo inilala, naputno nga ayat ko. Karim kanyak inka tinalikudahan, martir a puso na ikalang. Anya pa'y tiserserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amo, anak ka basulaken ka. Dita den nam awan nagbasulak, ta inaramid kumet amin a pagragsakam. Ngem anyat insubad mo, sinaktam laeng tuy puso, di mo inilala, naputno nga ayat ko. Karim kanyat inka tinalikudahan, martir a puso na ikalang. Anya pa'y tiserserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amo, anak ka basulaken ka. Dita den nam awan nagbasulak, kain pa'y ko amin ang kabaylak. Dita den sikat ng perdi, ng waswas ken niyayan, ng keltay kadagiti arapaan. Dita den nam awan nagbasulat, ta inaramid kumet amin a pagragsakam. Imanyat insubad mo, sinaktam laeng tuy puso, di mo inilala, naputno nga ayat ko. Karim kanyak inka tinalikudahan, martir a puso na ikalang.
agkaserserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Dita den na, awan nagbasulak. Tain pa'y ku amin, akabailak. Dita den na, awan nagbasulak. Sikat ng perdi, ng waswas, kanya